Ha isnong barit a Gujarat kinong rep kiyam om bakim don kadut. Henry bakim don pisah. Kajing tre shitom jingki latu daki middleman. Henry wewu brew lapin kelai kajing jungki. Kanega dai ka story jung ka amul the taste of India. Lakha om nak business Henry da kajing siu keliang. Haus nam khat kandai sapan riu ha anan Gujarat. Kinong rep baduk ki didot Shaka Paulson Company. Ke company jong ka British ke basa pelai kadut. Lajan kumba om dan ai ka siwiki. Ki middleman ki control ya ka dor jong ka dut. Thiet ka dor batat dipat secerong. Kinong rep kumdan bor ai wat habaki ya i kataru. Hangta lawan ka grup barit kinong rep ban ong labiang. Ngindi mengihi ya ka dut. Bat nang ta ada kajing rap jong usar dar wala bahai patal bat unang yalam ka 1000 patal ki penlong ka cooperative society barit. Hang ne lakhaya ka amul kabayang na kabinta ka Anan Milk Union Limited. Ka 1000 patal ka syamyaw engineer Dr. Verghese Kurin. Uba om dan idea ai syapang kadut ha kabanengkong. Henry tang kacing terang ban syakri ya ka ribaro kawai. Ukurin ula day ban im syajngai. Im kacing im ka bakarhai Henry usa baik ha anan ban yarap ya kinong rep. Kalam ke innovation passion bat ka leadership upin kelaya kooperatif berit syaka jingkelah ha ka rukom penkam ya kadut. Uong ka India kam dan kam ya kajing rap kiri nong wei. Kadan kam ban sini ala dehi. White revolution ka sedang ha kajing alam jong ukurin ka amul ka pin itu ya ka modern milk processing. Ki milk powder, butter, ki cheese, kiwe dia barok lasina ha India ya kinong India hi. Hadin suki pasuki daki hajar ngut kinong rap kila snok tilang bat ka kooperatif. Man la kadut baka jau kamut ka pisa kawan bet ha ka keti jong nong rap. Om don middleman, om don kajing thok. Kani ka model ka Aiman Sim mansnai ki operation flood. Ka dairy development bahek du hapertei balai alam da ukurian. Kan dia kawan na kajing kerdu dot syaka pansnai ka karkana bat pemi bun bah hapertei. Na kata kadau la khot ya ukurian ukpa jong ka white revolution. Ka amul kam de tan syapang kadut Henry ka de ya kajing syania. Kasnai ka dor ba connect emotionally ba away unong India. Haus nam khat kana entry penriu ka kentai amul bapau nam lakha ka bapa priu kum ikartun pad bapu sambekhe. Kala long influencer brand banengkong du wa India pad labu da ka dor jongka ha ka amul. Menta ka amul ka de masau $0.1 billion empire. Pinya teli kumba lai $0.3 million ngut kinong rap. Ki produk jongki kila poya man laki snong ka India pad penpoi syaki sanpau teli kiri ha ka pertai. Bat ka iba pelong ka amul ban kam kerpang kam day ka pisah jongka Henry ka mission. Ka amul ka proof baga company ka laban job klaim dabek kam yano la babeit na bastard. Ka company ba long try da baduk penyai da batbit bat e da bara. Na ka jingjam unong rep baduk sya ka jingbam kari India ka amul kam day tang adut. Henry ka day ka jingyaki bahaba ka India ka yeng ka we. Om don ka bora pertei balaban kang ya ka jingyaki jongka. Amul, the taste of India, the pride of every farmer. Kubelai, ladapi enjoy kanike video ngin long kipas ngangu ladapi hit ya ke like button but subscribe ya kanike channel. Kenapa penyo iki video tu ban savan. Kubelai shibun and stay blessed.